Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu te chibai kanbuk le thau chawa voin hi July ni som le paruk ane Russo Ukrainian war US sign rol thuk tul tulani chuan buaina hi aso sang tul tul don in Syria President Donald Trump halti matama siam kha Russia in anon changleta Republican senior lawmaker Lindsey Graham Russia havaw na po China in aron changleta dai mai bok damdoi hlawm ti mai la chemical ral thuam Russia in Ukraine ram chunga amang chiam ni in soi hani bok hengte wang hian tension hasang tiltila hetiang ani mek lai hian Middle East borok po asang satlia tolo viau maya Syria Israel na thop dus namten harsat na hanto nuwa Israel sipai te hanin rola kaminua khan Syria defense minister chuan ceasefire in ka haina hapuanga hein ka haina hi Israel chuan zom lawin atum hina tan Israel sipai ten nizan khan Syria ram chung chimlam panga strike anei ta chiam maya Syria sarkar po dus namtelaka poi khoina in ham noya shriat ani wangin Syrian president al-Sarraf po tharot na haumeka Israel hian an that mai ngemle oi looks min la like lo nia chuan share po subscribe po kha comment po theina o please in ole tuntrum chu Israel in do chanchin tharatangin bul hantan ve thung teang Syria chimlam panga dus khopui tia hansoi trin sweda khopui laili lai taka tunma tanga Syria in thlop trin beduin namten buaina chokchuaka dus namtenen khopui laili laya tharum thoa inti buaina nasatak mai thlenga khamitum khan mi somthum chung jatin nunnan chan hane sweda khopuya hetianga tolchunga buaina lian tak mai hachwalai hian Syrian force taju sweda khopui lailia hanom ti Israel chuan anfin fiata hane Syria sarkar chuan boinam het piturin an kalani ti soima sela Israel chuan anhola dus community te hantam bernam hun sweda khopuya hian Syrian force te hi vain rollo set chuan hetiang takatam hi han thi Israel chuan aring lo hane ti chuan nimin lama kanron report tong khan Israel chuan ama saberatan Syrian tank roll tele armor vehicle telaka air strike an naita maseral thum hlom an lamang lawani ti kanron report to ani kha inrem na thuthung ngetak chu nilo masela hun engemachan kalta tang khan Syria chimlam pang Druze community te an chen mun le an melma ti maila han ma ni ti boi fo thin tu beduin nam te an chen muna hian Israel Syria chuan ral thuam kenga sipaitalu chua rem tilawin demilitarized zona an pom vevea masetuna Syria sarkar dinglai hian chu in rem na chu bo chiein Syrian force te hantirluta Israel thinrim hi sosang ngau tak anirngot mai hane Israel strike back anei zau nuwa khan Syria defense minister chuan in ka haina ponba ka Israel nen in rem na siamin nimin tlailam panga khan in ka haina thuthung siam turin rotna naya Masa Israel chuan anpom duri lo ane Israelin independent mua raman nei hlim hlota Israel independent war achuaka anthenom ramjong jong ten an beiron ani deu bera khati hunlai khan Druze community te hi Israel tan tu le thop tu Israel sipai te ataka tanpui tu te hania heiwang hian Israel chuan engtika ma thla thlam hatum don lo ane Israel chuan indonam hachon mekin Iran nena in karbo ruak la thalo hle ma sela anthenom Syria nena indona thlentir belle po relawin Israel chuan dus nam ta thawang na takin aron hauzui ta zel hani air strike lian tham vak lo tum khat anei nuwa nimin tlai tila thimhlim vela khan The Times of Israel chuan report an pek danin Israel chuan Syria chimlam panga Druze community te khopui le an chen tamber na mun sweda khopui chunga Syrian force omek ta chu bom mangin han bai zuita Syria sarkar nen hian in rema in thian thatna lam hoitura ruam man na haumek lain chu po ven thon na le zader na po nei hlei thailo khopin Israel thinrim chuan sweda khopui chunga Syrian force te abai tak na hi Jerusalem le Damascus in ramna thuthung an siam nuwa thilthengai mialo sipai te direct in beina chu hatheng zuita hane report jaldan chuan Prime Minister Benjamin Netanyahu le Israel Defense Minister Israel Katz ta chuan thuchua siamin Israel Defense Force ta chu sweda khopui bulloka Syria sipai le anral thuam ta chu bom darvek turin order an penit ti han puanga Druze community te khopui sweda
Syrian force te ral thuam nena an lut hi Israel chuan hriat thiam na le ngai na thiam na anei don lawani ti an puang zui bok Israelin Druze ho te atan chan hi zona tam tak kan donga nimin lama khan tlema zong chu kanon soilang toa report kanon pek zel tura hian afia chho tura ngai phot maila Shweda khopui chunga boina chuaka hian Druze mi puijinga mi le Bedouin namjinga mi nimin tlai thleng khan mi javel zatin nunna anchan to ane tichuan Syria sarkar sipai valut tale Shweda khopui thunun tu Druze namjinga ral thuam keng te chu hunrai vak lo chung hanin kap mana achan chu Druze community te hian Islam sa khojir tirna nget taka won tu Syria sarkar tharle an sipai telaka hian rin na han ngat lo ane tichuan kan soita kang khan Syria sarkar chuan Israel laka lauthona lian taka nei wangin Syria Defense Minister chuan in beiton na chu topsan lailo kania Ceasefire puanani ti aron soita ane namte nau panhi Bedouin le Druze namte inkara boina chuak ni ma sela Syrian force te vain rol chan hi engpo ni sela an vain rol na hian inram na thuthlung bo chiat na hakeng tel ngala hei wang hian Israel sipai thinrim kalzel hi turu tak ani taringot mai hane Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu le Defense Minister Israel kat ta chuan Druze mi puitanen hian unau injom na thuk tak nei kania Syria rama Druze tanen hian chungkwa kania kumtam tak kal to tang khan injom na het tak nei kania chuwang chuan Druze namta na chiat na thleng tur ven na konga ma kan la Syria sarkarin avati boilo nan le Syria ne na kanram rebul nai vai Druze le Bedouin community te han chenam hun hi sipayom lo na demilitarized zone ani chunjom zel thainan Israel chuan mala chunjom zel donani tin thuchua hanon siamta ane tichuan IDF te hancha chunjom ta nizana khan Shwedalam panmek armor kolam hanti Syrian armor vehicle hotele sipai phurtu lir thaidang hengemazat tachu rocket launcher mangin Israel chuan hankapta heibaka hian Syria lampanga tanga Shweda khopui lu theina kongpuile khan poimo jongjong techu Israel sipai te hian an bai zui boka heng kong te hi han bom cheda uvek boka chu chuan Shweda khopui panmek tu Syrian armor kolam tele Syrian force tatan harsat na asiam sakta hani hemin huwa hian Syrian sipai te chu IDF ten han bai zui zela Syria lam point han changlet boka Israel defense official te chuan nimin thole nia beipui thak na hi Roman lok lo beipui thak na lian takani tani tin han reporta Israel chuan Syria chimlam panga rambung than khata demilitarized policy Israel e Syria in apom chu Syria hian abo chiani ti fin fiana chiang tak kan muni hantibok tichuan Syria ramchunga Israel bompuak hian in biak na le thildang kongkrang tranga ngong thalo anei ngai don in the Times of Israel chuan an report boka country thewangin kumsom pali don mai Syria hian tol chungin dona hathenga hemin huwa hian ametal sara kai hruai helpol ho te chuan Syrian president Bashar al-Assad pai thlain sarkar na hanchang ta ni kha helpol te kai hruai sarkar ani wangin khothang ramrang ten Syria sarkar hi uluk takin viljui rangma sela ametal sara kai hruai nan huaya hian Druze namte naule chipeng te naw deu ten antuar leang ti lauthon lian tak an nei mek ane tichuan he boina lian tak mai chua chan hi thilian tham tak chu ani waklawa tharum thona bulin tran na hi tun pathianikal ta kha hania Syria ina thop Bedouin nam silai keng ta chuan Damascus panna kong puya Druze namjingami thlajor pakhat anrubawa tichuan nampui Druze souten phubalak na han nei zuya hemin huwa hian an boina halian tiala Shweda khopui thlangin boina hian anghong chunjom ta ane tichuan Israel ain rol mazong hian UK based nei Syrian Observatory for Human Rights chuan report an pek danin mi somkwa pakwain nunnan chana anjinga somrukhi Druze nam hania sompariat chu Bedouin fighter te hani boka tichuan Israel thinurna chok thotu chu Syrian sipai te hanin rol ngai ani ti finfia thaidurin security personnel sompali nunna hanchan tela heibaka hian finfialo military uniform ha mi pasari nunna chan hanom bok ane tichuan Syria le Lebanon in rina tanga nai vai tak Syria chimlam panga boina hian Lebanon a kangkai tameka The Guardian in report an pek dan chuan Israel sipai te hanon in rolawang hian Syria security force thren khat tele Bedouin namjingami silai keng thren khat ta chu Lebanon ramchunga an plan chia mase heng ho te hi Israel chuan aum zui te zel hani
Hezbollah firfiak pol ho te han tam na huna hian ground na Israel sipai te tan luchil mai chi anilawa heiwang hian IDF te chuan Syrian nai vayom beka valley le ache vel Lebanon ramchunga air strike anvanai zuita ane tichuan ni jan thleng khan Israel sipai te chuan Syria chim lampanga Syria sarkar sipai te le Lebanon khochak lampang beka valley le ache vela Hezbollah firfiak pol te le Syria tanga tlanchia telaka bombing campaign na kalpuita rampani te hian Israel bom chu nasatakin hapok zuita hane Syria state media te point report nan pek dan chuan nizan vela khan Dera province Sweda khopuya tanga lavak lawa Israel sipai ten beipui thakin bombing campaign an nayani ti han report bok tichuan hetianga nataka Israel acha juina hian Syria foreign ministry chuan thuchua anron neita anram chunga Israel sipai ta chat na chu andem thu han soi rolin kan sipai le security personnel engemozat ten nun na han chan pha civil mi poi soilo engemozat po thijinga hian antel bokani tin han report ane tichuan Israeli Air Force 10 Lebanon ramchung beka valley lampang an frujui ngala beka valley le ache vela hian air strike an nei wangin Lebanon state media te chuan mi som panin nunnan chanani ti han report boka Reuters chuan report an pek danin Lebanese security source atanga kanthuriat dan chuan nunna chanjinga hian Hezbollah fighter panga hantelani tin han report bok Reuters le Agence France Press ten report an pek dan chuan voin thleng hian helai hmuna hian buaina ala chok chunjom zela Sweda khopuya tanga lavak lawa Syrian airbase po Israel sipai ten air strike mangin an bayani ti an report bok ane tichuan the Times of Israel in voina report an nei tharbera chuan he buaina wanga nunna chan zongjong hi mi zanhi le pathum hantling towa nunna chan jinga atamber za somruk vel chu Israel nena inkung kainang het tak nei le chungkuang maya kumtam tak chung lawam to drus namte hanitin han report bok ane Syria tol chunga he boina hian Israel rol vak chan hi enge ni ti zonatam tak kandonga toitein han soifia lokila kan soita kangkhan Israel independent war anti Israelin independent amhu nuloka Arab ramtane na hanin dona khan anthenom ram jongjong te huadron le beiron ania masekhati hunlai khan drus namte hi Israel sipai te kianga dingin Israel melma te beipuitu tangkai ber hanlo ni towa khawang khan engtiklai main Israel hian atha thlam ngai lowa Syrian and Israelin inram na thuthlung han siam point drus namte hantel vezela Bashar al-Assad kai hruina hnuaya Israel le Syria inram na po khan Druze community te han chen na mun Syria chimlampang rambung thren engemazat china hian sipai tu ma anam turanilawa ralthum keng omlo na mun demilitarized zona puan hanram ti veve ani tichuan kumsang hi somni pathum October thla khan Bashar al-Assad kai hruai sarkar chu helpol ten han pai thata Islam sakho injirtin manga in kai hruai Syria helpol sarkar thar Ahmed al-Shara kai hruai sarkar chuan Druze namang chi namte nawjok te han chen mun chu himlo takin asiam zui ngala Bashar al-Assad kai hruai sarkar khan Druze namte hi Syria chimlampang Israel naivaya hian semi-autonomous district apea tichuan sarkar in thak thlengin Shia Muslim kai hruaina chu Sunni Muslim kai hruaina hnuaya alawamta President thar Ahmed al-Shara kai hruai chuan Druze namten semi-autonomous district anai chu aron nolta hani kanla thewina rinoma khawang khan Israel sipai ta chu kumsang hi somni pathum top lampang le nikum kumtir lampang thleng khan UN sipai te omma sela ring zawlawin Druze namta veng him turin Hebron tlanga anron lutamup mup mai hani kha khati hunlai tangto khan Israelin aven thonber chu President Ahmed al-Shara hi Sunni Muslim ru kol hania tichuan Druze namtelaka boina tam tak losiam to thren tu beduin namho hi Sunni Muslim hani boka Ahmed al-Shara kai hruai Sunni Muslim sarkar chu anpom halmia bok ani tichuan khaminua khan anmani inven himna self defense satan Druze namta chuan tual chung militia handin veta Syria sarkar thar hi anthlop lawa ando dalo boka masain nga chana anmang velo thung ane tichuan tuntuma boina hi sectarian antimaya sa khona le politics sawanga nampan hi te inkara boina lo chuakin ahrin chua anita hane Druze namte hi kumzabi som pakhat na vela ronding tran hania
atira chuan sia muslim hania mase kumzabi tam takkal to tangkhan ugal anti hi ansa khuwa beranga ngai thei chu hanimaya pathian pakhat omring tu tenia suni muslim mo sia muslim mo hani to lo shrim bok ani tichon voin chun lama khan sweda khopui lampanin Syrian force engemozat te ankala Israelin ahlau thona ngai in jingkara tangin Druze fighter hotanan in beina lian tham tak mai hatheng juita hane local media Sweda 24 in report tan pek dan chuan an khole a chevel thingtlang khua mun sang sanga te ral thuam om khau pui pui mai heavy artillery le mortar manga in kanalian tham tak mai hatheng meka tichon Syria Defense Ministry chuan thu chua hanon siam boka hei hi sana newsin ronpuang jarin Sweda khopui le a chevel cheng Druze namta chu outlaw group an nei tin thu chua anei ta hane tichon Israel hian Druze hi khoi muna pom sela khole tui nget ani nan peveka Israel rampon lampanga Israel khole tuyom te ngai ventu timaila Israel Diaspora Affairs Minister Amit Chai Chikli chuan Syria al-Sara sipaiten Druze nam han target ber chu an kapranta Amat al-Sara hi hruai tu dik tak nianga ya piang chuan anti sual hleni firfiakania nunrong taka tol thattu nia kan u nau Druze tam tak thattu ani boka chuwang chuan muang khot lai lowin ama hi tha angaya ni tin rotna haron nei juita hane Syria President al-Sara sipaiten mai tuam chunga Druze mipuite an bailai thalak rontar langin hengmi te hi Hamas angmaya lang Hamas angmaya thusoi Hamas angmaya che hani chuan Hamas ania Al-Qaeda Islamic Nazi terror regime ma hian sut le tai hachungin kanding rang turani lo ati hebaka hian Israel minister chuan tuna hian Druze saute rap thak tak le nomna taka tha na kan humeka mase Europe hoten chu hredu lo le mudu lowin an bengan hupani ati Middle East buaina tamto telul nen he buaina kalzel hian Israel le Syria in dona a chok chok ang MT hi khovelina thirle an ngai chan thup chu hanita hani hetila hian Ukraine in dona le akai noivela US le Russia in carbo ruak chu aso sang chhota viau maya Kremlin atangin President Donald Trump thusoi hanon changle ta Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan US President Donald Trump chuan Kyiv ralthum tamjok athon tur thu asoya Ukraine nena indona chunjom zel turin signal hapetina nia Russia in remna asiam lo chuan secondary sanction pe kani tur thuin minvau boka President Trump thusoi hi apoi hlea thil serious takane hatibok mase President Putin chuan Donald Trump thusoi te changle tur hian clearlet nan huntlem te hamamodonani tin nizan khan amma saberatan hanon changlet thota tichon hemin huwa hian newsweekin report an pek dan chuan Russian President Louis Russia Security Council Deputy Chairman ni na chalmek tu Putin anena in thian thatak mai chuan Donald Trump an Ukraine lam hoya akepen le athusoi hi Russia tan chuan bengcheng tak ania khovela ti khura ara chuatur beisaina hanei boka Europe hoten hetiang thil hiti anlo tumfo toa masen beidonga Russia chuan angai saklo hati tichon heminua hian Russia Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov chuan vote le direct main Donald Trump thusoi hi haron changleta tuna hian political le diplomatic lampanga malak na kanril ruwa kanda angayani Russian Federation President hian in biakna nei puitura kanin peithule vaukhana le tharum mangni lowin diplomatic kongzo hi kantan athajo kani tile kandu thanjo kani ti hi voitam tak asoinon fo tone diplomacy manga kanthil tumte kanti hlotlin thailo chuan SVO Ukraine indona hi akal zel donani hei hi ati ratanga kandin mun het tak ania Washington le NATO pumpui point uluk takin ngai tu se kandu takzat tani Donald Trump thusoile ngai dan than khat te hi mimal takin President Putin an hena kan thon toa tichona thusoi to jongjong te thirlet na hun kanmamo takzat ani President Vladimir Putin chuan trulati hunai mo a trulati chuan chanlet na ala soi nge yang ati Russia khroitu midang ta chuan President Trump hi kanma chondu lawa chuwang chuan ama President Vladimir Putin ngai hian a chan don le don lo chungchanga thutluk na asiam chu nga kila atia indona tanma khan Russia chuan hein dona kanthil tumte kanchianga tuntheng hian kanchiang hle boka vau khan na le sipaita in beina lianzo ka wangin kanthil tum hi thak thleng ani don lova
achan le wang in nga chan mumal takom lawa in donati top hi Russian Federation chuan apom lawang hatibok tichuan President Donald Trump thusoiba ka hian US Senator Senior Lindsey Graham chuan nimin lamakan ron soituang khan Senate rorel na secondary tariff hi Russia dor tu ramsang telakatangin 500% za zanga laturin rotna asiama thop tu po anayani ti halo soido boka masa hei hi Beijing chuan anon changlet ve thunga China Foreign Ministry thupuang tu Linjian chuan Ukraine in dona ti topna tana Beijing din na chu achiangin adiclea chu in biak na mangle soiho na mang chawin in dona hi ti top thayani ti hi Beijing ngai dana ni hatia China thupuan na Global Times kalplanga Linjian hian asoijal dan chuan China chuan dan lowa rammal bik telaka hrekna pek hi ado dala chutiang bok chuan hengram ral thuam poni sela aman thaina huam chin ti zau vak hi China chuan na takin ado dala ni hati tariff war chia manga in dona hian ne tu anom ngai lowa norlui le inti luina manga harsana sut kian thei ani lo boka ramjongjong te hian buaina siambel tur ni lowin Ukraine buaina chinfelna tur hian ngai tuna kan senbel thau apoimoa chutiang chuan Beijing chuan remna zonga in biak na nei theina tura malak na hun tur tamjok kan nei thei ngei po ka bei sei bokane hati engpo ni se Rainbow Mizo Channel po hian Donald Trump ultimatum kha Russia hian an pom mai kan ring lawani ti kan ron soitoa Massachusetts chuan boina lian zo ka chok chuak ang MT hi ngai tu ngai tak chu hanita hani tichuan hetiang ani wang hian President Donald Trump chuan thuthar haron nei le ta Newsweek in report an pek dan chuan Ukraine President Volodymyr Zelensky nen phone call mangin hanin bia heta hian Moscow St. Petersburg ka President Zelensky hian strike vanaya dungem ti azot tamau mai hani hemi chungchang hi khovel media lian sang ten report an nei deuh vek maya US President Donald Trump hian Ukraine President Volodymyr Zelensky nena hian kifin ral thuam amamo sang te Washington in a supply ni chuan Moscow le St. Petersburg te airstrike anei dungem ti azotane hantia Trump hian make them feel pain ti manga natna shom tak chu temchin tir vero ati na hani deuh ber hani The Financial Times le Washington Post ten hemichung changa report an pek dan chuan Trump hian President Vladimir Putin alaka norna na jok le Pressure sangjok siamna tan Zelensky chu Russia ramchung thuk jok beiturin afuyani tin an report bok ani heti rol hian Asian report an pek dan chuan Trump hian Russia ramchung va beitir tak hi athil du ber hanilawa Russia laka pressure sangjok pek ka in biakna dokan kila rangjok ka indona ti to pani thaina turin President Vladimir Putin norna tangkaya tan man aduni in ahriatani hanti heti rol hian The Washington Post in report an pek chunjom dan chuan Zelensky chuan Ukraine hian US in ral thuam hi a supply ani chuan Russia khopui handu lai chu an kap theidonani ti asoyani tin han report ve bok ani Russia tranga chanlet naw main White House atangin in soifia na aronom zui halwata White House Press Secretary Caroline Levitt chuan Hethiron chuana bulpui ber chu The Financial Times hi hania an chanchin bu ten hral atla tolo ema tilar lena turin in biak na pumpuya tranga thumal then khatte anron la chuak ka chu nasatakin han thelarani atia President chuan US ral thuam supply te hi Ukraine hian Moscow le Russia ramchung beina tan amang turani loti hi akhreng turani ti po alo soitoa Masachumi bochia chuan Ukraine hian Russia ramchung beina tan te Moscow khopui te abik takin St. Petersburg te beina tan mandu thut hun anengem ti azot mai chawania thina thlen belzel tura fui na anilawa President chuan in thana ti to padua hein dona ti top tumin thei to pa chuame kane hati thudik ber khriat thiam harviawa White House lampang hi in soifia viauma sela nimin lama report kanron pek towa khan President Donald Trump hian Ukraine nena long range missile apedonani ti asoya ti chuan Ukraine nena hian aggressive weapon peturin ruam manna asiam mekani ti asoilang bokani kha ti chuan aggressive weapon ani chuan Russia bailet na turemo Russia ramchung beina tana man tur ti na ani deuh bera offensive weapon ti point asoi thei thobok mane ole kan video te asoi ta deuh hleka battleground na thilthen dan po report kan nei man me ulawa
diplomatic lama thuvai virvel le an buaina hi lian tham taka ain mun me ka wang hian chulam chu kanan focus deuh hlek bika engtin nge thila thlen zel tui chu rainbow Mizo Channel a hian in lo ngai changzui zel don nia